MMPR Pink Ranger jedna je od najboljih Hasbrovih figura iz Lightning Collection serijala, a civilna glava je predobro odrađena sa detaljima i svakako zaslužuje pažnju kolekcionara. 2019. godine kompanija Hasbro odlučuje da u Wave 2 svoje kolekcije uvrsti figuru Pink Rangera. A kako drugačije da počnu nego sa originalnim Pink Rangerom Kimberly Hart. Tijelo figure je nešto manje od ostalih, što je i normalno za ženski deo linije. Artikulacija ove figure je nešto slabija od muške verzije, jer su nažalost ruke malo limitirane u pogledu rotacija ramena. Iako je ovaj problem rešen u remastered verziji, svakako ni ovaj problem ne predstavlja neku veliku dilemu ukoliko želite da imate figuru i da je pozicionirate u prepoznatljivim pozama. Nivo detalja na figuri je solidan. Ovdje bi samo malo više mogli da obratimo pažnju na kvalitet kontrole. Dešava se da na nekim figurama boja nije do kraja pokrila neke površine, pa se stvara osjećaj nedovršenosti. Iako većina kolekcionara pokušavaju sami da reše ovakve situacije prefarbavanjem, poželjno je da ako imate uvid u kutiju, ipak odaberete figuru bez greške. Ukoliko ste je poručivali online, veće verovatnoće da može da se desi da dobijete neku figuru kojoj možda fali neki detalj, ali opet ova figura ima dosta toga da ponudi da bi ju tražili mane. Što se tiče dodataka, tu je kao po dobrom starom pravilu Power Blaster, par šaka, Power Bow i naravno Lightning efekat koji u kombinaciji izgleda fenomenalno. Civilna glava je odlično odrađena i zaista imam osjećaj kao da gledamo Amy Jo Johnson. Vidi se da su dizajneri odradili odličan posao i da se tehnologija kojom Hasbro raspolaže koristila na pravi način. Kako je Kimberly prvi originalni Pink Ranger, ova akciona figura je neizostavna ako planirate da upotpunite MMPR tim. Ocena bi bila, nakon detaljne analize, 9 od 10. Ne treba biti previše strog, ali ovdje nije 10 od 10 samo iz razloga quality kontrole i manje limitacije ramena. Ovaj problem se rešio sa remastered verzijom koja je realno skuplja, ali svakako ni ova nije za zaobilaženje ako imate prilike da dođete do svog primjerka. Što vi mislite o ovoj figuri? Da li ste pratili prvu sezonu Power Rangersa? Kakva su vaša mišljenja? Pišite u komentarima. Također ne zaboravite da podržite kanal tako što ćete pritisnuti like i subscribe.